Nah, tinggal aku aku. Nah, yan, ati do baru tuning mo. Alam mo kami ako do, ati ya. Kani mo ruwa, kani di bata. Apa? Kami ako do. Kukuat na. Kamar kula do, kung kami ang yaw, ale, tuloy mak. Dia pinaparamu. Bahasa sehat mati. Aku agung. Dia datang serangan. Mina baru. Kepuhasian. Dia sehat mati. Jalan makayang ni. Budari dan berengok kuwa budari. Oh nama ubah. Budari dan berengok kuwa nama ho. Jadi ini menangau bersehat mati. Tinggal kamu mati. Dalam hadiah malu pengajian. Istriku sayang. Selamat jalan mati. Selamat jalan. Selamat jalan.
mangalap boro ni Rajai Borus Simamora, dua anak-anak perjolo opo Jonathan, dua anak-anak perjolo opo Jonathan opo sunggang dohot parbusisa. Ia na pumopar non kami hasubuton ima opo Jonathan. Ia opo Jonathan mangalap boro ni Rajai opo sunggu ima abonan ni hari namin. Ia opo Jonathan dua anak-anak sekarang may kepala kapung opo Adian dohot opo Ruben. Ia mo upopar non dainang nasa 5 taon ima siyan opo Ruben. Ia opo Ruben mangalat boro ni Rajai boro silaban ima semari tulang. Dua anak perjolo opo Turmaida mangalat boro ni Rajai tapu bolon ima hula-hula namar hamaranggi. Nomor 2 ima opo Agung na mangalok boro ni Rajai boro munte imanway na tapado-pado nasa 52. Jadi diopong didainang nang sa 52 di basa-basa tuhat talo na sila tulu anak lohot tulu boro. Jala anak sakangan nung na margawar buriman si Hoping na mangalok boro ni Rajai boro si Payung siyan si Kampak. Dia damangon nung jumulo marujungolo madapoton tuhata ima na marguar buliman si Hobing. Anak si nomor 2 di basa-basa tuang marinasida tolu bawa dot sada boro umua opat di anak siakangan. Anak si P2 harapat si Hobing dang marhaso hotat dobe. Suasonin ng anak si Petulu Stober si Hobing dang marhaso hotat dobe. Di bahay ni amak di hamo inang hamis yan hasuhutan mangiluhot to hamo asa buwak kamu di tangiang muna ang dia tumibu rosero kap nito dini bapa udak kon tujulan neron dung tapataro day nangon tinggal pasatu kinari kono tangiang muna edo lo pangilu hamis nari asa tetong nila bola sila tuhata si rokan dito dini udah namin ay 2 ya boru sekangan ima Karlina boro si Hoping nama hamulia tu anak namang boro nami marga putar-putar siyan sertang bedagay jalamang boro namion nunga jumulol laho tumopot tuhata. Di basa-basa tuhado na sida sada anak boro pay 2 ima Reni Mariana boro si Hoping lamar hamulia tu anak namang boro nami marga setanggang siyan huta Pulau Raja. Di basa-basa Tuhan di nasida 2 boro si Betulu Dewi Murni boro si Hoping naman hamulia to anak niya mang boro nami marga Tapug Bulon siyan huta Pagudpakon. Jalan basa-basa Tuhan di nasida sada anak boro. Ia dainang manang opung namin nasa 5 taon tuma tanggal 22 Maret tahun 1942. Jalan marhaso hota tuh dohot damang ima opung Agung Doli di tahun 1960. Jalan denangon marsahid mahira-hira na 2 bulan non pola doa dibuat rumah sakit. Jalan ima rusak kami Tuhan sakit ni hijolmanian ang giat malu parsaiton na dibuat mamaruban ali Tuhan talo naman Tuhan moding madenangon di rumah sakit dari hari Sabtu tanggal 29 April 2010 lalu. Jalan marumur madana ngod dikiring ngoduna bu 70 tahun sebulan. Jalan pinopar nilai nangon tulu anak sada parumay tulu boro tulu hela 4 pahopusyan anak 4 pahopusyan boro. Jadi pumusu de pompar nilai nangon 10 anak. Hamisan hasuhudon mangilot hamuna totong asa tubibu tarahul rohani keluarga tinggal honi day opung namion day nang namion totong mangilot yang siak kamuna.